Hampa tahu dah, tiap hari kita duk minum racun halus. Klorin, ais lori, ais kilang mempunyai klorin yang tahap tinggi. Mereka bekukan, kemudian mereka masukkan dalam mesin, potong-potong-potong jadi bulat tu, kemudian mereka pack ke dalam plastik, hantar di kedai-kedai. Masa air itu dibekukan, dengan klorin yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab tak mau bagi mesin besar-besar dekat kilang tu, tak mau bagi bekarat. Klorin yang sedang beku dalam ais tu akan meruap dalam mulut dan perut kita. Apa kesan dia terhadap badan kita? Yang pertama, imun kita akan drop. Kita akan jadi tiba-tiba cepat mengantuk, cepat letih, cepat sakit. Sesemua secara tiba-tiba. Pembuluh di dalam kepala tiba-tiba akan jadi kecut. Darah tak cukup sampai dekat kepala dan jadilah migrain ringan. Lepas minum, bukannya hilang dahaga, tapi akan rasa lagi dahaga. Organ-organ dalam badan kita pun kena kerja keras untuk tapis klorin-klorin yang masuk ke dalam badan kita ni. Jadi apa nak buat? Yang pertama, kita buat ais di rumah kita, letak dalam peti ais daripada air tapis. Yang kedua, kita boleh tengok dekat kedai-kedai tu, kadang-kadang ada kedai yang beli mesin ice maker dia tersendiri. Kebanyakannya ice maker dia ni dah tapis dah sebelum dibekukan menjadi ais. Sayang badan kita, stop minum ais klorin.